Okay, abusuafo yema bibia akwaba ene day so edeba Edum TV so said eya na yeka na Edum TV de ya ye diemu ene ye obenim bosome da etoso enkono said ye ba wani tia no March ene ye 9th March 2026 yada nyankopon twedi ampon ase se ode yenkwa acheye na yasa si afefufuro mu si na wotwe fufuro ne bosome fufuro mu nti aseda nyina enkoma eye otwedi ampon eye nyankopon Edum TV ena yaba live no nti make sure say obe subscribe na wa like na wa follow na wa share ye YouTube ye Facebook ye Instagram ye TikTok no e de amay all social media platforms no obetumi a follow ye a like a share e de comment so aba me ken kan de amount Edum TV e wo YouTube Edum TV e wo TikTok Edum TV e wo Facebook said the American all media platforms no eso no Edum TV ye streaming live e wo e honomo na ene Edum TV ensembe ne ye bebobo so Musum for him young na me gina adwai mu e wa ha sei no YouTube for ye beda mase ye papa because se muni ho no ma yesu ye ni ho enti said ye na de bia mo ye ne da e de ma ye no mun follow ye mun like na mun subscribe na de me pe ma ho ho ne se comment no ye ma comment no enflow kama emfa emaye na yentumi kenkan ne hu se ampa de ye no monu so ye moni fe moni je ho se da ne da no ye betumi edi ebiaba nti mu yesa na mu busi e confidence no se de be ya de biara da no ye betumi aba begina ha sei na enene ye kɔ ne se ye rae da de lumba ensensem ni ma da de lumba odobroni ni akosia sewa mo awawe mu nsensem ya na ene ye gusu a ye bɔ ademu yi emu na ne ye rae na unim bibia nuanom ye nyina yate we is not alleged yate se da de lumba enuama no ania bread den se yempamo abusuapanyi no emfa no emfri eho yes ye tuna de so abusuapanyi Tupac ma ne se wo mu tuna de so na eda 13th of March omu ehia wo paakoso abusuafie honom that the lumba mobusuafie paakoso abusuafie honom which is your friends omu abusuafie himfie honom no womu ne mpanyimfo betena se abedwafo ahemfo ene emma mpanyimfo efie mpanyimfo womu atu ahene ne asi ahenefo yekɔ yamanyosemu a yekase MPs ne atu ahene ne asi ahenefo no ba beto aba sawote ase atu ahene ne asi ahenefo ne yewa ye menu mienu ya enti ye wrada de lumba busuapanyi Tupac mu fie ho se Ghana de ya enim se akan amamremu no emma ena ediade emma ena esihene emma ena etuhene enti no abusuapanyi Tupac ampa se de ma ne ka no yekosi nkonwa wo fie honom se de ma ne ka no nananom besom de aye adwuma de amom because ye hu ni se manom wo fie no eka se da ye Tupac a wo ye dey omu betu no because omu ne so on nsa ede ne kwakira wo hene omu ne si ne hene sa na yebeka no omu ne si na abusuapanyi no enti ma na si da bi se de wo si fa ye wo ne ma fa no ye ni nso enkoyie sebi abusuapanyi ntena fie nyesa na ya na mbubo bi se wotena fie na se enkola ewe nankan ye bu nankanwefo a wo ka ho bi abusuapanyi ase o mabusua no abusuapanyi ama abusua ni macheche wogige abusuapanyi no wogija abusua no na ne nyina enkoba ne se abusuapanyi de ye nyina ye nim se akan amamrenum no ye de usi abusuapanyi a o hwe se obetoto niema o hwe se baabi nkoyi a obema pepepe ye asomdue ni odokroye aba abusuanim na kame akoye se se abusuapanyi Tupac de oba abusuanim no enye bibisa na ode baaye oba abusuanim empo that the lumba tiase no way is not alleged it is na se oni lumba kra nya problem a no ni lumba enkasa na abusuapanyi ene lumba nkasa efa akonwa ne adedie hu nsensem ho ne de wowu a ene ye kase asantenkai abusua dofunu especially ya kanfo de ye de tag ye se ye dofunu kame akoye se sansem na enipa bi mu ka no ya tesa na because ye ba ya kan mamu na ye hu se nipa no otiase na ohia nipa mwa no onya even owosika mpo a ye man nchen edie bentia ena me ofa we de nitiri mo de me nko nchen ena me ofa we de hu ya ase onim ye mo ofa we onya sika no mfie ba so na so ofa no beto fompe eho ne ebohu se owura na nka mpe se obi a bese kwakwahwe akwa
wo mu mpo na wo mu ni bi na abusuan fi wo mu edru critical moment a enipa ne da hospital ohia sika no yentimi nkogigi sika emfa nkogi nipa ne nkwa na mam nipa ne wu a yetimi kobobosea ye de abayiye na ewie ye buka egu abusuan so se ye nua ne toye no kase ni kase ne eboye esere sa yesu ban bone ne ye de te eye Africa ne akama mu ha no ye behwe ne Ghana ha na ne yesesa na ye nhwe ne yesesa no na menna mafidi ntentan ne so ana mu se niema bi twagu memfa mani mfamu na menhwe bia eye ga manche na piao na yete so a na ya sorry ga manche na yehu se ye maame eye akosia bempoma mo edi du ho se nyame ya adom a eye eda 27th of March omu pese omu ye da de lumba eye celebration of life obey eye maame bempoma pese oye ni nua ye yiye because ni nua ne wu ya ne ya makwanpo amanya mehwe ni nua no or requested for autopsy so pese oye ma ni nua ne omu ho ade kureku no which is say oye right na so abusuan panyi tupak eti gina mu eye pampe se da ompene on efunu ne de ene ye kan sante ya asem ha na other tribes ni nyina e de tag ye no kamia koye se sa yesu no eye no kra na mami pese oye celebration of life okumase ye na mafidi ntentan no se be hu mo support odobro ni mo support mami akosia sewa no ebi mu de namu ga manchese ompene ga manchese say ga people said this ga people said that ama akoye rumors na ye wo wono ma na ye hu se ye friend say bloggers bi bloggy na ye hu se mrantie hene a owo eye ga mancha ahemfie ba bonten ebne eye bloggers bi betwetwe nkomo na nanu didi esia ne se omu de gamanche enyina baabia papa ni nyina baabia nka se obi celebration of life obeya o mane maso onyina baabia nka sa papa ni se da onyina baabia nkan na ono de 27th no what the place na ma wo mu or the wa ma wo mu so omo ye omo yiye don person mu ye bia na the lumba tena nkran man mu over 20 to 30 something years it is a wo na ye be celebration of life na nua ba ya be ye the lumba ye wokumase no so se menya kwa ma me nua na ye ni binti no mesu me be ye me de won kran a edi nti na wo se eye friend say traditional council no kase da bi wo mu mpene omo ne lumba ni asem omo ne yire maami akosia se wansusu ni asem eti na ede no omo mpene enka se omo mane nye na maame ka bibi nkyere ye wa social media na da ho sa na ya de a eboa nipa ku nipa ebetumi a build ama o dignity as sustain wo ebetumi nso asel yenhwe obi etese maami a wote America mi pese me boni di ensem a wo kan wiye maami akosua se wa ho fi edi maami atem maami moni di yesefo bi se free the fears or evangelist as evangelist wo ye nyame adwuma di maami atem se sebi ye maami akosua se wa ya hawoni oba o kan we twa wo yonko ba maami pani a sebi wa bɔ ne bra bi mpo so wo mo bra no bɔ bra kyen na se wo bi kyen pani a mbie wa no da ndi na tema e bɛboro so saa enkyere wiase me kan yakoy de me kan nyina no mitimu so wote ho no obɔ videos na obenu ne ho bedi ya woni mu because wase na ni monyam na wie ni dignity no wase no etie wura ga Manchester ya yie no ye na piao na wane kokotwe ase me kan yewura yewura emse mintie yewura se ayie no ba so live 27th wagye to de asase na ma wo mu se wo mfa no mfa nya de ompeso mo de ye bia support da de lumba entima me brempoma yesi ye jemu ho ne de amount yesi hu ntokwa ko a nyame onku bi ma na se wo hu ntokwa ko so de nyame na befa ntokwa ne sina botire na wako de amount emse de ye akoye no maami akosua sewa ne din basoro nko first ate wa ne eti maami ne ya ono ne pain ase na me bompa ye se ye be ye bibia pepepe amana koto pepepe ye na yetimi invite ye maami akosua sewa ye Dum TV ye be ma ye maami na kasa ye hyemobo ya hwefo ne adofo ne etiefo Dum TV ye hyemobo se ye wie bibia ma pepepe ye to a ye be invite ye maami akosua se ye be kwakotwa ye maami ne interview ma ya hwefo ne adofo ma tie omo brabo mu nsem dudro wo honom na ye beka na ye pese ye wie ye de niam bi te Dum TV de aha na ye the right source ya ye die mu pane to fom kra hunum se ye de beba enti ye be interview ye maami akosua se wa ama ye maame ne be kasa Dum TV ye be kwakọ interview ye maame no ama Ghana for ye tie ye maame no so side of the story na ye ni bibi am say week ya ye be last week ni ayi this week ya ye wuramu ya boboba rumors eye no kra nya no kra said that the lumba
efunu no yesie no ofie na ewo East Legon no ama gan ahemfo ni bia be sole a wo moni abre dendenden se abusuapanyi tupa ka se ntasu kokwa ye ya ate a kire papa no enye ntasu kokwa ketwa se de lumba yesie no ni fie ne wo East Legon no rumors alleged where is no alleged ensem a yatete a pia free gan chief ni bia no se sa no wo mate na abusuapanyi wow nipa wow obusuafo ni bia mo ni o mu di nkomo ade ekoso na nitwe mu fe eno wabetewoto enti ye boboba epura ye nyina bete ne kankan se ye no kure se o mu sie da delumba woni fie ewo East Legon a abusuapanyi ka medi wo yanka papa ka woye nipa bonesem enka woye nyamrabasem aye nipa bonesem aye sebi na papa we kura no unya kreni nya santini ana uniama bebre a woye no kamia koye se ha dwen woye me papa obetimi a wo manam amana bro so ye respect we lot but papa dia woye ne nye se eye no kura se musie da delumba woni fie East Legon first mon fa ni dia maga people ye nuanom kranfo yamfa ni dia maomo wo mo kura nkran asase ne ye wo mu dia ne mpo se wo mu de hye wu a baabi a yetwa ye nyina efa na musie ye eho ne yekokosie ye nsie nipa wo fie ansa na obesie nipa wo fie no akan amamre mu no ene mefa enye even akanko tradition bia wo Ghana bia ye ya amamre ne amane ansa na ye sie sa nipa kro no wo ho me boa ye nyina nkase mboa me so obetumi de comment section naba na ya start e read e de emamo kama o like na wa share na wa comment na wa subscribe e de amame kama e be ye ne gi bebre se obeye ne sade amaye se ye sie de delumba e woni fie hono ma ene nka asemasi asem kese pa na nka asi enka gan people no be ko baabi kro akotu papa no amu no me na me ka kirewo se kamia ko se lumba body ni de betu kumase hananya da lumba nyono a mi producer se nyono a o se da bi o yimanya lumba enyono a lumba de yesie no East Legon no efie o na esi yenti ba bia entina mse a twetwe maso kakra me ya je di kakra kire se da lumba wu ye pa as a legend obi a wowu na yenye da lumba ba bia ya de da no pa ye hwe ba bia de da lumba asese bi obi a wa mobra asese bi abusuapanyi na wo pre wo de akwai wo de fine wo support odobroni wo support mami akosua sewa adan na wo ntena se na wo ma wo de hye na Ghana nyina ye celebrity kese Ghana nyina kodwofosu chas kodwofosu da delumba wo ma o man ni nyina nye na ye fefefe na ye nya ne kwan ma papa no ye nkora na chi ansa na sa mo nsensem wo nyina de beba abusuapanyi one wa criticize conflict we because mamen kai say one wa contradict wo ho a because per interviewer me anuamu bi ye no wo stating clearly wo num kasa say wo de woni mo bia dadu lumba ye ba ko pe eno ane eye maami akosua sewa onu na wo onim se yaware no afede abusuapanyi bible bam ade ne bam se yetimi ba se eye odobroni so ye yere na one pe pictures se fie mpo de ne ya ene phone so na abai ye fa ye phone ne de video ne ma for that chance munti se wonim se nipa ne wo yere dada na wo eye menua ba odobroni no wonim se papa na ware no obe ware o no for that chance munti adenti na wo mpe bibia eba wo de be prove ho pictures bay na dedi se lumba ye ho ade ye ho ade no lumba abusuafo bay ena omo so betene mo gensa no ni nyina ye hu bi ana ye hu bi wo fidintentan so ye hu bi wo baabia enti abusuapanyi wanya ade eti se nyame ya doma ye se omu tu afira konwa so a ye ne omo ya adwene ema na wotumi wa akamem omo na si wo hene ena omo so omu tu there is nothing you can do enti ye na santen na de ne di ba mu ka se age se ye wura nkwa na betu ade so me pa che o ye ne fi ye kra ye nkula ye be yenim se abusuapanyi wu a eye fie ma na ena yi obi se ye wo fa wei ye papa wei ye nua be ma wei ena enya abusuapanyi ye nyina ye nim ana meboa ye nyina ye nim se ye ma me mo ena yi se ofani ho abusuapanyi ni ho na emo meyi kodwo kwa aten meyi eye fense ye fense kwabena duku
se wo no na anya abusua ni nyina ni ti ne yi na kɔ na eye memmo mo fie ho ye nyina ya dia tum no ma ya amamre ne amane a efiri ho no mokɔ wo be ya abusua pani ai sa na tie enti ema na yiw de woba se bra bedi wo monim na bibia ni a ye ma pepepe ye nto pepepe ye abusua pani Tupac ede na waye yi ade na wasei obi abusua wo busua wasei matete abusua ni mu ama abusua na efa akodia na efa akodia na yesetr wo se untwe em pepepe ye nto pepepe ye umfa pepepe ye nto pepepe ye wo de da obi antimi ntu ade so obo akora e mananya aka ne de wo mu betu tudi on betu eti nyame ya adoma on the 13th paakoso e beyire ye de mfidie no Adum TV ye nam wo se pane to fam kwa de beba ti ye hwe se busua panyi Tupac tu ama no so mbetu no ye behwe tumi e mawo e wo akanmam ni asantemam sa die wo ye e be koso on the 13th no ene be kire se ampa tumi e wo ma e wo akanmam tumi e wo ma e wo akanmam untimi solid just like that and you so Victor Power entimi mfa nya de open fa intimidate obia eya busua na woda no ena wa ma busua na kruye wo munya wa sei bibia wa sei busua ne legacy wa sei paakoso for legacy wa sei mu legacy kura wa busua ni mu sebi papa woni afi obia sole ana odidu papa yi watem obia sole ana nsemani kwan kase obia ondu onsem fata wo mponu kan because you deserve it wanye de ye me ade no me ne kura de me wiase amenam me no kure se meka no kure ne betwa metimpo a meka no kure me nkasa odobroni no me ntai na chi anase me I'm being biased but no kure fact no na ye ka na eyeye maame ohini ni adazo a wo sompa FM ni TV ebe kan asem bi wa fidi intendan so nam so a wo behu ye bebo video na mamati maame se me ni me kunu etia me ni me kunu abre na sebi ma no susimi na so me kunu ni ho na me kunu afiri mu a na obi abase wo de nkra sala ya abase menene wo ma na de na be ma ne tiase no wanyi wanim na wawuwe no wayi wanim oso nko betwe ne srete na kosoro no wabo aboso pa na nka ye na se oso won nka ye ni betu onu di pejem ansa na de besi ye nuanom ma ade ne ye ho atamfo e ma ade na de wo ye nua ye be pre ahwa se ye be gie firi ye nua ne nsem mimi de kakra me kan wa ha ne se maami si wo ye yere ya on providing the evidences because efia wore akra ne ye ya ye the video suba abonten se oni nipa na wa obi nkas enkola ne de omo chefa wa japade ni which is ane de 100% assurance enkola ne benya bi na momu no emeka se wo ye yere ya that the lumba ye ho de ene de me se wo de for evidence bra me doubt ye prove evidence na ye hu mami akoso asewa ekọ Germany okoje ne niema de bam se court won pe eniema mo kase wan provide ne niema yeni on niema all things together ne ade mfa nkusi ya Ghana we are corrupt youth we are not safe in our own country ye judicial system no they are corrupt omo ye nipa bonefo omo ye mambofo ene wuni sika wuni kamafo ye wicked ye mpanyimfo ne tirimodin Ghana mpanyimfo no wo mu tirimodin wo ma wo tena ase ehihye 1992 constitution they are very wicked people wo mu tirimodin constitution na ehihye ye no eno na MPP ba ode ye adwuma eno na NDC ba ode ye adwuma MPP ba o se we ba ye no wa meye hwe anema wa be ye oman no be di oman na bro wa be bu oman na faso dream kata hihye ahye na aban ne ma NDC ba no no so be ya MPP se ono so ba ye no sa ena wo mum yenu no constitution no obian so hu se dabi on ba bi e komo mo ne de dabi ye nye changes bia wo ho baby e favor politicians no there is no changes na mum ye hwe ye nua bia ye hwe ye bia papa ya ni bibia security of indin tan so se wakokum bushmeat enti ye de ne ko 3 years ye fine no wonye sika ntua bushmeat ewumunam akrante ne wotwene adoam ye abi ye de ne ko 3 years oja na yere ne ma wo ho akodam 3 years
na yɛnhwɛ chama wontumi wa ha na OSP eba bonte bɛka sɛ bɔne a chama wontumi adi ne bɔne a ɛso enti no ɔmo tora ya na ɔmo hyehyɛ bɔne a wontumi adi ɛyɛ hyehyɛ the sense of wontumi a wayɛ a wontumi fesi mra no fesi mra no ye wo hɔ no ma na OSP kro na asaba ye ɛbɛka kyerɛ ye sɛ wontumi nya bɔne bia oni sin bia tia wontumi yenya no emra na asset ni free enti I say youth mama ya adwemu now ya ye bekɔ aware no mama ye hu bibi sesese mpo ware ukuru na mkoye court de na oba bi issues ni ade ba na ono so beka so ye yere a ese yenye save Ghana no krasa kontompo na edi hine ye mpanyimfo ne team ode ye dudi me masa bia ye play me nka me nsuro hwe yemfa kwadwindwini mu na yenhwe Eya JJ Rollins betna akonya so na oye tatama oye Ghana mampani lawyers bi ma oku no ana Rollins kum lawyers wa kum judges ebi wo ma ebi mu ye ma mo makura twanufo no wa kum mu Rollins JJ afei na mate papa na se o ne me ya adwene fabra pushi comment ba na me read me yin na yintie Rollins ade obeye ye no me afe na mate papa na enye da dulu mane na omo yire mu nsansem yi pa minim say they are corrupt there but enye to this extent so omo hu sika fra wo moni sika adole wo mo omo nim de ni nyina afiri ho mama sika tomu dignities ni nyina lawyers wo makosko wo sua de wo maben omo nim de onim sa no kura nie pa eso wa chia no ama no kure akonye kontompo na kontompo abeye no kure afen na mate Rollins ase pa de enti a obedi se adwuma ne de bo Ghana me na me ka kire ye judicial system na say Ghanaian youth yan sorry o say yan sorry a samra na edi ohiani no etimi di sikani by nam se sikani ni wo sikanti na mra no wo de sika atwitwa age no ho na memi ni wo hiani no ye ne ye face consequence ya ye manmu ya ye slave e wo ye manmu ya yes slaves ewo ye mamu police fonya citizens a no omu buli wo mu agegefo a ni ebuli we ya ni ebuli keme obitimi kopake ne car si baabi a oto ade ni abeto ne car panyi bi car na si won mo wetimi akoto car no we are not safe in our own country ye mo bo as a Ghanaian ye mo bo oda su we ya brante na you to su ne suma wo my Ghana because areho ye judicial no wo mu ye nipa bonefo papa wo mu ye wicked and then because there is no favoritism in your friends agenda e manye me manye ye nua ba pa oba obidi dina enye ne de e na betina case ni mu di asem no o man be ne e kekere ne sa no sei na abrofo no western world no mkekere o man a enke ye benya audacity enya gas ekokopɛ visa na ya mfama ya so bi ko American embassy wa boka sedie wa boka no de ko ne amfa visa mana obo no no mse ne wiase nyina ba wiye because oni bibie protect no oni bibie bo ne ho ban oni hwe senkanye ye maame akosua se wei ena nyame bo ne ma akontuo mu ena eye German aban etimi provide maame na evidence dia mana enka me catch se enke ye dodokono ebeye maame no ko obi pa ko obi ye be chichire dokono ho ne ye de akoma ne se dokono no bebiem ne ye ko obi ena emrado bo nwum se wuti pupu uko obi ona se wuti pupu a obi de bia na ye ko obi nkwan ye mpanyimfo ne ti moden omuti moden hey ya mami akosi asewa 28th of a year March 27th rather omude eye omu celebration of life be hihye so we kwada ya mami akosi asewa na ye mami brempoma na eye e de ahye eye ne nuada de lumba animonyam enti nsem etwaguo selumba ye sie no ofie no nokure wo mu ni sei autopsy na ye no ye pene e mama me ne koye ne de baya na ana lumba obi mia no kon no okun no analumba obi bo no analumba ekuo bi na ye anhyehyɛ ho ne ye bo no analumba ye manaduro analumba de ne de ye papa na ye mpene na abusuapanyi na nkasa no minim otan lumba mpa otan papa no
se wo de hye wo pa na wan hwehwem ye na obi e ka de opɛ na obi e yesei na obi e yesei na wonnim ade ekun wo de hye no pote na se sika na se wo di akiro se de na wo di akiro e na wo de eno an se wonnam mu ye busuan panyi o sora no tutuntuma na wonnam na wo kasa wo kwa ha na wo grant interview wo kwa ha na wo grant interview na wo ye interviews enye papa airtime very sad panyi ntina fie ma sefu am for debi enti nyame ya adom a paakoso ahemfie ho empire ye bedwa ye hwe the power of human ye hwe de besi selum ba wuye no so 1 year na be se 1 year no hu ni sa na keka kona bo wana pa 1 year ba na fe ye duru agapade ho ne ye be hu ho na de kokrom ne be ba no ho ne ye be hwe si ye be cha no eyire to yire anase eyire to ma ho ne ye be hu de lumba fie na osi ni East Legon no ye se osi ni the year 1990 something ona ne yire on sata no na ne yire hwan ne te ho ne yire hwan na no ne te ho muka sa abrochi asetena na eti se Ghana ha se ohu muka ye ka sa abrochi asetena no eti na memma omo Europe omo America omo Asia wo ba bia fight ma ye maami akosu ase wa no edi enti na omo fight ma maami no because omo wom omo nim bre no omo nim pressure omo nim loan wo gi akwan amfa so a wo betua ye nim se abrochi de wontimi nya wo ba ho ana wontimi mfa wo ba metena Ghana sa abra ye request for akwala no enye sa no mo no mo tete wo mo ma ye ne etimi to ye ma sawram abrofo no mo system no enti sa omo system no enti sa e wo honom Ghana we are not safe said the American e de oman bay ne ye chechire ni sei oman bay na kontompo sa enti ne no me ya na me ye Kristo ni ba me kwa sorry kama me kwa sorry kama obi wo honom a wo ye ne dey ode no kure e won mo se se ye nsuro nyame obebo odua obe ye amamra ni amane no ode agye ya sante amamra mu ni ya kasa ye ma ho kwa me ye modua biem na nka ya nka ye behu se yes adai ene ye ho abro ye nipa bonesem ye wicked sa enti maami kwante onya momobo odobroni emma e wo chefa e wo de number ejapade nim which is solid. But I say ye claim as a yere ne de ye njintu. Se mo ye sa de ne de a na mo ye kire ma no nyansa. Ye kire ma no nyansa okrodua ya yeti mu yimu. Ni ye kire ma no nyansa. Aden na ne kura sansa. Ebusuapanyi Tupac wanya de. Panyi wanya de opanyi wanya de. What say that the lumba animunyam. Who did the lumba animunyam atwitwiri form? Na yenhwe lumba wu ye ne 1 week pa de wo Ghana yenhwe de lumba candles night kra mo ye wo krom ha ni yenhwe ayi ye ma Chaskodwo Fusu ni yenhwe akukudam dignity sipa kan ya ma eye ye mampanyi John Dramani mama kase be ma de lumba state barrier enam sensem nti obi atwe ne ho firim ede ne yepe ejapade de yede ejapade ede ne be yewo ede ne ejapade be ye ni yenhwe pre sa ma fosi na fosu se ne be frim ebia na kanya akwala ne nkra wuo but bibinti young guy wo frim ya arehosem ade Ghana ade ye judicial system no eye weak judicial no eye weak omo ye nipa bonefo sika bibia is about money. Everything is about money in this country. No krasa enti se mo pese ye nye dey no kre asan Ghana enkontompo ene edi hine wo man we say mu ade ye kan ye ntimi nkanwie Ghanaian youth we have to rise up. We have to rise up because you need that cheap papa biya ma yenchirima. Yankasa ye munusu need that cheap papa biya. You need that cheap. Ye bi biya say be biya nye. Akwa ura be ura awarim. Abe ura awarim. So bad they were not aware say no matter what. They be my baby atena ho sa. Ye menti. Ejapade enti. Na be me bully no te
fine ye mame akosia se wase ye kase ye so ode nsa ba lumba anje edi enti na lumba anje ni instant onim se mame na anye ne bone da onim se mame na anye ne bone da onim se mame na boa no onim se mame na bre ne ho enti mu amu yan e na ode ne nsa ba ye e na se uba obi mfa bi ni uba obi mfa bi ni nchirima na wo kasete na nyame atua wo ka ade e de ye wo enyo de mfa nyo nua da se wo papa eba empo anya wo maame ba no so papa ba mpo ne de ye na e be ye ode wo ye obi de bidi wo be ye ode se ode nsa ne ba yo an ode bae edi enti na ode bae obi ani hono ma ote ahotomu ote eye ne comfortable zone na obeka sa wo mpe se bibia nkwaje papa enje gegere maame ne de ne nsa ba ya fine ode nsa ba so ntimi nwale biem yes enka lumba jia enka hono ode be man no ne siesie ye ansa na nka bibia enka lumba wuye nka maame ne wo ma bonte enko nya hweda nka lumba ade aka bia nka yen na nko beba wa osu be ye kuna na nka ye okuna because lumba wanje eye ensam because onim de maame akosia se wa yama no Germany abonten so Ghana abonten so onim bre maame ne bre ne ho enti ene o se onjensam na meka lumba that lumba so a very big mistake nipa wo yenka na kira sembone se wonim se woni obi so awo ehye Ghana ha ne wo dwe ena wonim se opa wo yire maame akosia se wa e wo sanka wo kai se owu a bibi besi endike wo so ya lumba is alleged say yes wanya real bia is alleged se lumba anya real is alleged ende e ba beto ho ya ebeka is alleged say wanya real it's alleged say wanya real it's alleged okay mami read the comments kakra na yen share ade Stephen Owusu Bempa or say may heaven smile on you and your generation. God increase your wisdom and favor you. Amen. Thank you very much, my brother. Until you so na yen share. Hey, Ghana oh. Say youth ni an rise up. Asem e besie da chino. Yen hu bi da. Nti se wo memete mo ye na odobroni na se me se odobroni no obi nka se wa ye bone obi nka se seyo na ne man de japade ne de nkola ne wo mo na emom no odobroni na mo claim na se wife am be japade obi mfefe na obi nkodi nyame betua ye ka be bu ya tense de enwuma sitie obi mfefere na maame akohia se wa no wo mre me ka bibia sem se bia bo na nka ye ya kan mamu ha se de ye klemu se ganiba asantiniba mfantiniba pa wote Ghana na bibi sei asi na maame na koma no owo heart of gold because eye me anka skeleton sa me ka bibi anka asem ne nam no em se ka nipa be 20 ewu e wo ho me na me ka kire wo yemfa no kura nto bibi anka enyo obia na wo ye bone a ogemu sa ade che o ebi ye wicked papa ni ma me ka kire ye adai na moma ye ha obi maame panyi bia oni ne kuna bra bon omobra adai se me gina ha sei a obi ne kuna na me kura dare not me tv I can't eni ba ko bi na ne menyempo ba ye mfato ho na maba se waware me abreso me tv provide bibia na court judicial na matimi aklemu se omunwenu nyina ya yire ntumunwenu nyina munko ye kuna how the who born dog na wo fati o fa ho anwanti judge na wudi asem no Ewrade mfa obo ne nche na Ewrade hu mobo Ewrade ohun mobo because airtime me brother said bia baby say Stephen Owusu God Almighty bless you my lady thank you very much ye kan okra me brother no kra wan fan to if no kra ya de a upa woye day you cannot skip nature woye day no kra lumba wu no we nipa wu a enye ye ne ebo nipa o moja emu edu nature no ebe fight for no kra na wa kaya adwene hu ahu say Robert Timi eko robi banks anaso mutimi ko robi obi a ano mutimi ku nipa die wubu ye hwe kon ya na Ghana police fa so chiwo mu ya na okra na enye onwanwa se udi bone na udi no udi kontompo ni ade esa na wunyansa ewo otirimu nya na afirim na afa no kra nkwan nothing come out but the truth
nothing comes out but the truth enkwa ne bepie uka nipa awudie ye yize enipa kum ye yize so be chinchim obi agye na ade afiri ne nsem ka se ye yize ne nyina ye ti krom ha se nyame wo ho na nature wo ho nom na se nyame boye ho ban na eye ye nananom so boye ho ban na ewiemu ene asase ne nsuo ene bibia eye nyame abode ye oye no nyame ye maye na nyina ye de ye enioma ye adwuma de a ebema no kura na pie no kura be pie ebe pie nyina yeti kromu a on de start ye boboba no ebe pie na me fa akonya we so adama me brimpoma na se papa adia ma me na ye no in fact me hu me nta ebi nsi adia ma me na je dia ma na kuma no ano adi se wunya obi bompa ya che nyame a bompa ye se wunyi obi ti se ma me brimpoma anase papa shi emra wabrabum because no matter what baby ade ni gina no obi gina wachi onya wu mu da onjai umu da adai na mo ya ade ma ne ya areho eye yasa abusuapanyi tupa me se susu biem me kai wo tom papa tupa ke yesi nyame yadma pa akoso ahemfie ho no e man so mu kotu me dinkra we fadum tv so the amount so whether you like it or not or they are going to destroy you ye kotu ade so panyin tra wi ase nyesa adai ana waja na pesa o ye famous ana Upesa oye a celebrity a offense abusia panyi. Say kwa de wanya ye wi. Interviews upon interviews. Interviews upon interviews. Adai. Edi ni akanfo adai na mumie boye di tantantan eka bibia. So other tribes no mama ka bibi ncho. Wo mu nya wo mu sinto pa by a ba na wo mu fie. Me say I respect a nodness 100%. Ye kurom fo no sremfo mi buwo mu papa in what way senka ye kurom anasa ye nuanum sremfo ena kasa de we ba ya enka ho wa ho mframampo enka bi ntimi papa mi ye kurom gos uduru ha e fen papa salifu o ware wo mu de se o mu mra no ma ho kwan o ware ma nsia papa ne ma o mu buru se what salifu 11 da o mu buru be papa ne ma no mu buru be 50 something as 70 something o mu 100 krom beduru eso papa no wu ye no yante hwe ewo krom ho enso mo da so te ho adai ena ye ho saa de we pasi ewo eye seremni fia enka se do besi ama justice aye adwuma no notness they are justice people ever obi a won sinto na ya kanfo no de bibia na escalate obi ade anyo eso obejai no obeye ode ne poto so no so fie bi wo ba wasiesie ama asumdue ne pepepe ya ba wasiesie ama asumdue ene pepepe ye aba senka sasem we pasi ye krom sremfo krom anase mamprisifo grumafo dagatefo hwanhwanfo no nodness ne no di jade no sasade we pasi wo mabusuoma enka the way they will solve this thing amicably ne enka ye kura nka beje yensem senka statistics escalate pe ubehu imamfo no ubehu mpanyimfo wo mu nkramufo mpanyimfo no wo mu wo sika no omu be solve ade ne boko nenso ye mra ye hey asantefo ye ne yesu ye ne wo soft heart ye ne do tribe bia ye ne ye obia hye ye de mu se ye beba ya ye ho a ye ntimi nsigina ye enye ye de yie ukọ beba akanfo omu hwa nipa papa asantefo to be precise uni asantene me ye fie beba ya ne ye ti wo ye fie busu fie kakraka ye titi ye omu dagatefo bi betena ho omu da so wo ye fie ho no omu ntua dan ka omu rent dan ya santefo to me ye no omo be kan ye busua ho ama bibia be ye bia na omo na eye wo ba wo hu se asantefo de omo ye ade be ba wo mo amu a ene ye be chiawe ho na be hu se yes bro to bro ho na be hu se yes papa ewu no mema ne bi omo ma me na omo ma me minimo bia ne ma me wu ye a woni ne nua ma pre eye ejapade ho na o ka kire ne nua ma se ma me toma nyina ye be chia bom be ma besia kache ni nua ma se ma me toma nyina ye be cha bom
ade na e kam yakwa se akamfo ye ni brade asantefo ne ye ni brade enso other tribes ni obi apɛ japade obi ani brade na ade na yenko e ba ye die mu a yentumi nkan solve problem no abusuapanyi Tupac e wo so konkoto dwani na bompa ye che Nyankopɔn because papa why ye bone why ye paakosofo bone why ye momo bone why ye asantemai bone why ye Ghana bone why ye Ghana form one why ye bone yankasa papa wo dane wano sikantia anase de okọ ha no kaka we ma akosia se wankwa na minim so ye yere na wasa aba ena na minim na wonnim se akosia se wankwa na ye yere na wonnim no ade na won state ba it na won guso anko eno so se akosia se wankwa na ye yere na emum obi aba se wo no so no so ye yere na emum minim so de lumba abo but lumba nye ne ho de na won ti nyina na wonye sa de no na nka ye wie ye no na nka bibia akọ afene so a ya be che japade no oba ne ne margin de lumba ma o ne obi wo ye so ade omo de simple as ABCD simple nanka yekoye nim nanka pepepe ya ba waya ha chas ko bi fozu amenne obi across lumba ewusu ne ye kan chi asembone eso akan mo ana mo kase enipe wo ye kan chi asembone enso hwe uwidi wunam media no so na uwidi comment ni bia obitimi kase dadulumba nyame betua ne kase bi sebi dadulumba onya huhwe nyame ni bedi ena nwochi ni bedi ena it's not nice abusuapanyi wanya ade o na me de omutu ama no me fo wo mu so papa okay Kwame Boateng yenkenkan eye comment ne kaka Kwame Boateng say madam I don't think you are real. You are very deep. You are beautiful and blessed. Thank you very much. I appreciate. Nana Kente, or say amen. Oh, dear God, bless them all. Nana Kente Nebium say amen. Oh, okay, dear God, bless them all. Okay. Ubetumi edo comment no afa hase ya me akenkan de ama kama Adum TV ya ye diemu no kura no na ye kan wa hase ade no ba bia wo se ye de to no na wo se ye de to me nye sentroni na ye bias amukọ ne discussion frum na wo katakata no kura so no Kansha Lutrot in fact some man no na me I don't na me pen asem na I don't like him but afenimo say the man is real. That Councillor Lutrot, the man is very real, or ye justice man, or no crow or ye bearman, or the no to baby and no creda. Mo ye ka warrior is the one, right? So no kunupa bebre mo warrior at the very young age pa, and what tete, the bema be yoba, the oba be ye bema, prince at the two of both of them be endure, and kolani be go through, the oba be fem, bema school fees a wotria, oba ne bre, a fear juma, or faha, we okase easy. Na nyame abo na nyame ato be ma ne nsem awie na so ndo fo so me ye be ma nti de me pepia metimi aya na wa wo no u dise japade nyina nkọ odobro ni ho no ewade nhira o na omasa de nyina nkọ wo na omaso na unhu say yes ewade moa na wa wo we hye mame akosua se wa japade mfiri ne nsa no ewade moa na wo na oba nyini mra na ono ni kunu tena brochire ana ni kunu meya star na de ma mesewa ma me akosua sewa senior ni ade na happen ni nyina bi no ento ba no na erade nhira so ma okusekuse na oba no ekunu no enko no kwado mfo ba baako ahwe obefa ma ba miensa nan na obi aba so ye yere na japade ni achichem saa na ewewe na aba na nya iPhone 11 erade nhira so ma mo a mo de mo sinkofu kunu na mo bedi akire meje fo no erade nhira mo na onye mu no mu generation nyina saa na Nyankopon nai ohwe ye nyina ewiase de obeye bia nyame hweye de obeye bia nyame hweye nyina oye papa ida wonim oye a woye fa oye bone a woye fa etimi yi mpaye wo Adum TV so de ma se wa wo de wo se maami akosua se wa free nukunu ho okọ woye bema na wo de akire bia mi hira wo se erade mmoa wo na umama no umama no de maami akosua se we komu no umama no kom bi pepepepe na mesre enhira no se nye mo ho na eye ne kire se maami akosua se wa de obaba akopɛ na emse obetale ho na wawo na wo ma ne de erade ema ne nye be nan na oba no ekunu no woni ma ne wo enan enum no mu nyina mra no mu meka so mo ye yire sampaye no na mesre de ma wo ba bi a wo hwe me
wo de wo so be di nsɛmfo nchi no kora wo ma no kora na edi no mi hyiram kosɛkosɛ sɛ nkom ne masefo so wo ye oba a wo no mma mfa wo ye be ma nso a wo mama no mfa wo ba be ma nso so no obe wo baba obi di bibeye no on set life no the one say ye bibi e wo na mate ma yenhwe Stella Akowua also strong woman with courage and truth. Thank you very much, my dear sister Stella Akomianebim. Also may God continue to give you wisdom. Brave woman. Thank you very much, my dear sister. No kra na ye kan wa say yemfie obi a me kan no kra na mewu a me hu se no kra na me kan na mewu. I will go by it. Enti wo de wa wo say wo de maame na ye bone maame akosua na ye bone ni brade enti nka ne mma oso agya wade ode ne nsamba lumba anye kora na onkotena baabi ne emfa obi ade a wabrɛ mu obi no hyira so de ma wo no asefo ono mma Awurade nhyira mu na de maame akosua se wa famu no mumfam bi pepepepepepe na hwehwe se de etie na ubie wano na wo kasa na nyankopon abo na yese wo mfa ne nte onto ne ntem no so wo beto a ebe ye kunkum abo yes okọ eye obo ase manza omo blast ade nse dima wa ohbo na na pipi fret ase na se no onye ne saa no mfa mrew enipa ye boneyefo nipa ye wicked ene bone na edi hene bone ne yesoso enka first nimpo wudi bone na wudi sie na nka first wo kra wo de ne ho so no obi kunu wo betimi ya akotale obi kunu no abeye ne sie amana ye ya sesa ya mamre ne ya mane na we nyina aba ya sesa bibia enne sofo tam Bible say no di nse as no sofo di bone pa no the Bible yi ne ho ano because of say nyame na ye nkai se da che ewu a atemu ho etwen ye yenim said ye be ye bia no ye wo hu nsunsanso da ho no ma ye twen ye nti onua de wo ye bia no ye ne se wo de adwempa koma pa ne odo ade a wo de ye onua nya ne de no emfa nya no da abusua panyi Tupac wo baba me hu so baba ne na mfidi ntentan so didi atem didi ye ma me mo ma bobra ye nua ma mu bi o mu wo bidi e bi mu kura tete o ma bro kire o mo te o mo ho oba na so kamera me se wantumi antu no fo di atem said ye oba na si asori anya courage e din kwofo ma me ne kwofo papa matem no Awurade moa no na oba bi ti so odobroni emfesi ne future Awurade nhyira sa oba no na de ma me akosua sa wo de ni komu no oba no enkobi mu pepepepepepepepe se de dia onkobi mu ada na yesa adai Ghana adai ede na ekoso na se montimi entu abusua panyi Tupac we pa de a ma me brempoma nanka ko na abusua no munye ko na dabi wu no mabo akọ ana me boa producer se ko wu no mabo akọ aboa sa akọ no ochi nwura ma de obeye wo no se mamfa ma bibia even ahunhum nye wo wiase na ayema let me tell you bibi ahunhum wo wiase na ayema se woni obate no antwiti oba ne yie no odome wo no kansem guso no oye ose a woni se mo sore mo amudidi mo nsem hunu ne wie na ma ne bubo mu dua na nyinyama o se meyire oye bayifo papa meyire obebre meyire na mama bra boye sei mama bra nya ye meyire ba wo de wura fidie na wo ye se wo nom nsan wo ye masem no ba ne kache o se jaya wo anya no so start se de bia na no de beyem tokwa ni ade a oba ne buru nua no mu wi na ma beka se manye emema nye emema nye ma mudi mu boni nyina awie na ba me aware me yire mitimi ne kasakura ni 2 minutes me ne me yire te ha se ya se si antoko bedem ede ni ema ye obi ye very soft heart ema yakoma emre se wo kunumpa one ne te akogba adwaman wako chitu no asa abampo no obedede ye na nka yagye to ye sa gitum ne motena te se de ahwe nsiye mu wi amosa sore be ka se manya ye ne bibia kan ye da ase mu ma no mema na ama manye ma me kan ne krankyere ye mema na ama manye mema ne kire manyansa se nyansa de yesi mema mo na munimu nyansa pa ewiase nyame boye na nyame se bema na yetire ntitire no de nyansa na wotirim eti wo na opono nyansa no ketekete na de amoba no oba ne nyansa na beboro de no so because no wakire nyansa yesi se ye kire wo kire kwase aduawe a oda na twia na no exactly sa na tie se wo kire kwase asampanyimfo be no mood wo kire kwase aduawe a oda na twia na no enti mo na mo pono mu nyansa ne bi maye na yenso ya fa ho ne on se da bi akonyansa ya wo chie ti yenso so ya mo yani anwan adaache de beto ye enye papa na yenso so no ye de sa bi aye dai afesi mu enti abusua panyi Tupac aha na me de besi ye twa ho ye besa aba
aha na me de ye besie Adum TV ya ye die mu enti abusua panyi Tupac your fellow watchers mo hwe yanim pa se Tupac mo ko na abusua ho no ye de mfidie ne gire ho de brɛ ye kutie mu de eba ni ya hwe Tupac to ye kutu no se besipi anase nsipi ye kutu na de so ho ne ye ko hu woman power ka se woman power ade na mama di filie mama agrada no me agrada ye no me enya me ya mama mfa wentwam enya me ya oyoba na wo be makatachire watimi am oba se sika gari baji kodi na wakwa ye disika na yiska de nam na yinam na watimi am oba be se de ne nyansan bitu a ma be gasa agrada anya agrada tene ba bi no so obi nsa me mete ase ya me no manya me 2000 bia metimi na kofa juwe wisa na se metimi na kofa ade bia ton no me se me kopa sika gari money to money a na ya je dia enye me mom na me corrupt na magimi me na me ye nibrefo nya agrada enti e ma me agrada ye fa Adum TV so ama wakwa abo ma me na mom waba no yenim so be nyame adwuma no e de amaye me de ya na me mpe obi down for I don't like that so obi fum kuma ye mfum nwa me mpesa enti me odobroni no omo so a wo mo twina so ye na I don't like those things me de ye no kre state the fact fa no kre ye de baby eto fa no kre no to ho moi mo hye odobroni achi no mo ka sem papa nkyere me nua ba no odobroni I think they say she's a very young girl maybe say bia it could be some age mate no and I say be obeche me kakra bia na say bia me che ne kakra bia she's a very young girl and on say a man no do that time na mpanyimfo adwene no mo jeje we tie ha na we tie ha wo tie we no tie we no de fa so bia ode ye de ode ye no eti mesre mo amwo abaya na chi say me pa mo che o muntu ne fopa de mo ye na nyamunyai na bibia nye peace ye man ye ni Ghana bia wo babia biem Ghana ne ye ba kope ewo me no mienu enti ye ndi no krema ye ho mo a mo hye na chifi day one mo again de bia me gina ha meka you didn't help the lady at all wanya de ne maame one try otiasia ne papa tiasia one try umami pa umame a wachi mo ba wo no na we say koso wo na wo ye the right person na be tu na tie me tu ba nefo because wo na ka bibi che wo ba na ebe obetie ebe ye adwuma wo mu tu ge nefo no mu tu nefo pa na mu nya de mo ye no time enye we ye kokko kosa no ebe escalate it can escalate ebe timi escalate ama a whole lot of issue ebe ba board ade na mo me ye sa it's very bad painful. Now your judicial Ghana de bia meka judicial Ghana judicial system they are very corrupt. Your judicial no more corrupt. Omo nipa bonefo. The constitution always favors the politicians. It favors always the politicians. It favors only the rich people. Only the rich peoples. Womo wo bi woni bi mpone du ho na kodwedwem kobobosia kra de ba ye be you. Afide wo komunimun. Omo abetwetwa age o. 1990 constitution omo ye no. Ghana, I was say we have to do a very strong demonstration about that 1992 constitution. Or aban we ba no there or they share the manifesto mu ye be amendment. We will do amendment. Ye be amendment. There is no need for amendment. We have to throw all that constitution away. Na ye trophy for. I was say ye bold ye you to know because constitutions na mwaye. That 1992 constitution na ahoy for no mo tro ye na mwaye. No, it didn't help us at all. Inti ye be aha ena medimu ebesi say enipa guso pa ye be kwa aba mesremo na me kai mo se abusua panyi Tupac e ma no so wo mo kwa kotu no na me se kai we se 27th of a year March the celebration of Daddy Lumba ne nwama me brempoma pese wo ye de ma no e ba so life gamanche e de abeto edwa se ono de onka so omu obi anye Gano ye nyina de Accra is for all Ghanaians. Accra ye nyanom kan for omu ye, omu donipa, omu ye. They are very justice people and I love them. Omu no untimi mfa obugi mebugi wo mu. No, they will not tolerate that. They can't. It's bullshit for them. Enti ye nyanom ganfo ye be hye mo se momfa odokro ye asanteman na monkota mo de hye maame akosua sewa na chi ene maame brempoma na chi na omunye celebration of life no very peaceful na emfasumdue no odone ani gie embrehye eye every Ghanaian ye nyina yakoma ene yedomu enti hanam ne we say Adum TV ena yeguso a ye hye no okay mata
Koko or say may God bless you. Instead of say may God continue give you. Okay, thank you very much. Mo comment ne ye ni je ya honhoaho pa said ye no eye moni je eye moni so na ye hyemo bo akaye mo se ye didie eye kama mo ebeba Edum TV de wa wonim se efa enema efa ye culture ya mamre ne amane ho no wuyi Edum TV ye free ma ye ne number 1 ye ne ye be kira mamre ne amane ye be kire wo mu histories ne ade nyina no mo watch out na mo follow your social media platform no so TikTok tichu ho no so ehia me pa Edum TV o like na wa subscribe na wa share e de amaye o de comment ne fa ho no so ma ya ye be kenkan de ama YouTube and YouTube for me boy YouTube for na baso yiye papa YouTube nyame hia mo ne numbers na iguso no ya de encouraging yehu se de ye no eye moni so moni je ho mo penekre nti ye be fa akonwa we so na ya damose ne ahoahoa mo se mumu no munni ho a ye ni ho ye bada mo se yie papa wo do ada ne da mo show e de kire ye Edum TV4 na me fa akonwa we so aka kire wo se wo product bi na pese Edum TV ye bo ho da road ma wa wo betumi a contact ye na ya bo ho da road no e de ama wo kama product bi a wo ton advert na pese ye metwa ma wo bibi na wo ye na pese me voice over mfa ase mfa ma wo advert ye betwa de ama open visuals ni bibia ye be ye ne kama de ama na ya circulate wo ye all media social media platforms no so e de ama na ya boa ma wo nioma na wo ton no so wonye sika e de agu botom ya bo nioma no ho daru atie ye nya nim se social media no is very powerful ye de bia me kam social media na ye wiase foforo sana ya na me ka se nyankopon se e wiase foforo na ye bebo na wiase foforo beba we kan revelations ni ade wiase foforo no e kam ya ko se social media na because e hono de obeye bia na aka ho bibia obeye no de tuma hwe na duru ba bia nti wiase foforo ni social media na ene e comment am de e fa so dia ma wana se nyame ko hihye ba bi dia ma ye no so no eno so te say nti e generation we there the social media is very powerful nti menua me fa akonwa we so too for say ade bia wo ye no social media na manenya in a positive way e manenko in a negative way say da ache unchima ba e da hono forever and ever nti leave a good legacy for yourself, for your entire family, for your entire generation, for your entire community, country. Na oba ye molding pa emienka se o entire generation we oba ye no we so na so tumbe ye e de support ye o generation no we na utimi be ye o de boa Ghana say ye nya 69 years no ye nyina ye nsako na nsaba. God bless our homeland. Yana na ma be ye bi edu yeso so de ne yeso ye de agya ye nchima de ne ye de aboa amagana so etimi afa ye ne ntoma papa de afra etimi fa sa akonwa we so se wo product bi afa bra wo didwa wo store bibia wo ye bia no abochie for wo ton bibi mpo na pese bo hunderu ma why not you do it very nice way professional way ebema woni age na ya bo wa de ne huderu de ama kama ma woni age Edum TV de wa unim se ya diemu said the mekano no me kono ya me ya but I have to moya de erade nhia ye viewers ye domu bebre Edum TV ye ka se nyame nhia mo because muni hwa ye ni wo sa asem de bia me ba meka erade nya obi akoma so ade ma no na onhia ye da ne da enti nyame ya adom a ye be sa hia ene ya ye be sa aba ye twa ye ho aba ne akobobo ya tete bibi wa akira emse producer edi hu nkomo to honom na ne ye de bremo enti me kai so de stay tuned nko bibi ye twa ye ho no na ya saba na ye di nkomo enti ye beda mase eyiye papa me di Ohima Young yes Ohima Young ba kope me so wetimi follow me on social media platforms no so na chese ye hia na ye di nkomo na sa ye fe enti me da me producer ase eyiye papa nyame ya adoma ye be se hia eye kakra makramo